Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Miakaisana si Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an, nadiiskan yan disembayang sa mga sunnah. Giyang kuto adin yan dikasembayang na adnap kenagian sa giyang kuto likudian adin yan diteruna giyang kuto doa pangni Allahumma lakal hamdu kullu walakal mulku kullu biyadikal khairu kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruh fa ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li jami'a ma mada min dhunubi wa'simni fima baqiya min umri warzuqni amalan salihan yurdika anni. So kaya pakapasad sembayang agyang sembayang Hudzaifah na dumining ila sa kanyan sa likudian na ded na baniyan miyaylay. Pianutulian ito si iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naya Peter uno nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiganahay Hudzaifah. Nagyuto sa malaikat asyuguro ka wallahu subhanahu wa ta'ala aipengduun niya rakahagyang kutwa ukit-ukit akap bentugatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na tigiran na kailangan din si irakatan wa mga Muslim amasyaptan wagyang kanana dua pangni si iku Allah subhanahu wa ta'ala katantuan na nakumalay arga nagumala abalas ama pembagian tanuron meti antanwanan si iko kapita-pita nalagi dia na mambuna si iko kagabi-gabi balasangkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakalamapiya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.